Om Swastiastu. Inggih idedani sareng sami sapunapi gatre dumugi rahina mangkin kena rahayu. Nggih, sampunang lali ngoyong ring jumah suang-suang utawi meneng karena wenten virus corona ring jagat Bali nggih. Untuk punika sampunang lali elingang protokol kesehatan manggesami kena rahayu. Inggih sane mangkin kecunduk muali sareng titiang gede Edi Subawa ring S channel. Ring rahina mangkin titiang pacang ngaturin pepelajahan bahasa Bali. Indik aksesoris busana adat kepura. Idedane sareng sami mangde nenten ketinggalan pepelajaran bahasa Bali saking titiang sampunang lali like, share, lan subscribe channel S channel nggih. Mangde pepelajaran bahasa Bali ini sayan lestari. Inggih sane mangkin pacang kawitin titiang. Nah niki sejeroning ngaturang bakti kemerajan utawi kepura pasti ke wenten sane nganggen. Nah, sekali gambar niki nggih. Nah, niki model nih tawah niki nggih. Nah, niki sane ke pertama aksesorisnya nih kacamata nggih. Nah, niki aksara Balinya nih kacamata. Nanging rikala mau sang kacamata. Kacamata punika maduwe kruna alus nggih. Nah, napi niki kruna alusnya nih. Nah, kruna alus kacamata ini punika kasne. Nah, niki kacamata kruna andap, kasne kruna alus. Niki aksara Bali kas gantungan. Nah, kasne. Mangkin nglantur. Nah, niki lumrahnya nih utawi pada umumnya keanggen oleh para istri nggih rikala nganggen busana adat Bali tur maning kewuhin antuk aksesoris. Nah niki kewastanin subeng nggih, niki kewastanin subeng. Su ba pepet cecak subeng. Subeng puniki talar maduwe kruna alus nggih. Kruna alusnya nih sekali. Nah niki sengkong. Niki subeng kruna andap, sengkong kruna alus. Sengkong cecak. Mangke nglantur. Nah niki taler lumrah niki kaanggen nggih biasane oleh para istri rikala nganggen busana adat Bali. Lebih mewah ngeten nggih. Nah niki idedane sareng sami pasti ke sampun uning nggih. Niki kuastanin kalung. Nah, ka la suku cecak kalung. Nah, kalung niki wenten sane uning napi punika kruna alusnya nih. Nah, niki kalung niki kruna alusnya nih ante nggih. Ante. Karpun niki a kaleng na gantungan ta ante. Punapi sampun ngresep idedane sareng sami inggih mangkin lan kurang titiang. Nah mangkin nah niki taler kaanggen aksesoris rikala mebusana adat Bali nggih. Niki kewastanin bungkung nggih. Bung gantungan ka suku cecak bungkung. Nah bungkung niki napi niki bahasa alusnya nih utawi kruna alus wenten sane uning. Nah niki bungkung kruna alusnya nih inggih punika ali-ali. Nah niki ali nggih. Nah niki bungkung kruna alusnya nih ali-ali. Mangken, nah niki lumrahnya nih keangin oleh para istri nggih, mangde lengut mau busana adat Bali, mangde agak mewah niki nggih.
niki kewastanin didane sareng sami pasti sampun uning. Niki kewastanin gelang gelang. Gelang niki gelang. Gelang niki napi nika? Kruna alusnya nih wenten sane uning. Nah niki kruna alus gelang inggih punika anggade. Sesuratannya nih anggada utawi niki anggada nanging kewacen anggade. Niki yening rogat leleng anggade. Mungkin nah niki lumrahnya nih pasti ke pura utawi kemerajaan ngangen sandal lanang lan istri pateh ngangen sandal. Nanging niki titiang angin imbe sandal nak lanang Nah niki sandal wastannya nih ada sandal. Mungkin sandal napi nih ke kruna alusnya nih wenten sani uning. Nah niki kruna alusnya nih slumpah slumpah gantungan lah slum kempelan bisa slumpah. Nah idedane sareng sami utawi alit-alit sareng sami sane miarsa yang video puniki mungkin titiang pacang cutetang utawi simpulkan pelajaran bahasa Bali rahine mungkin sekali sane kaanggen oleh niki pergine ring kartun Upin Ipin niki sira wastane meme Nah niki meme sampun mebusana adat Bali jangkep niki sane pertama niki kewastanen sekali pepelajaran sane video pertama niki kewastanen kruna andap kacamata kruna alusnya nih inggih punika kasne sane kaping kalih. Nah niki sane wenten ring kuping niki kruna andap subang niki alusnya nih sengkong Nah niki taler sane wenten ring baung meme niki utawi lehernya meme niki wenten kalung alusnya nih ante. Nah niki sane wenten ring tangan meme niki bungkung alusnya nih ali-ali. Mantur niki wenten ring pergelangan tangan ni meme niki nganggen gelang kruna andap kruna alusnya nih anggade. Malih siki niki meme nganggen napi wastane inggih patut niki muaste sandal sandal niki alusnya nih slumpah. Alit-alit sareng sami utawi idedane sareng sami pepelajaran bahasa Bali raine mangkin indi aksesoris busana adat Bali puputang titiang rauh iriki nanging titiang nunas gangrene sinampura yining wenten keiwangan elingang sampunang lali like share lan subscribe channel titiang inggih punika S channel mangde idedane sareng sami nenten ketinggalan pepelajaran bahasa Bali utamanya nih mangde bahasa Bali berside lestari sekadi wawang salane jukut kangkung mesra kirang langkung titiang nunas gangrene sinampura puputang titiang antuk parame santi om santi 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 om bahasa Bali ajeg